Abusian for ya mama ha mama kwa brasso so mamuni ama odo biso nsama ya papa no awie ye bani de baba so mon samne doso abusian na poso ni mraswe gene a awo mraswe je fie ma de hye wo sikado ketana baton peso so de atoga sensamo a ende simraswe ja for na hyase eka edigu no so no kribia enim panyi kane dia no obobo adoma no de ma MPP amanyokuo no enso kire se ye raba womia wono ene sefata se wode ne ko gina mu se be ye fimpim yenu ne aduonu nan no wobetimi agetumi na to aso na ye rabo acheja akoso so asha probo wa santimantama se a wosra MPP amanyokuo atwa ne se yin for se womo emfatumi ma no na oni partner nim na onform nko break 8 nene ode nsem bi atosom perfect nsem twefo animu a awie ye bebe de akere mu efuto akwade ama emabunu se wonhwe ko pa adwuma krata wo kire no eya na ensem asiresire wo mu no wohwe na wonyina kwa free one suban mu aria yaduma ko ofin so south abaton pesia so na ntete abaton so perfect nsem chefa prono so chesa ya sabia kuma bia e wo ofin so south abonten so abusuan yatese yese mpan aja ya sabia na boso a anesefo ne a doctor for entimi enkomo dwuma ye beko no mo na yakwa akodi nkomo pa abrepo broni kromfo wonom so de kokobode e depa na omo de magana waterfall womu nim na so omu to omu na si ho a ene ade ne ani ene beye wo no yadama komra so gefie mi yatese ne so so ndi simra so jafo na nkwa adwumade asem nie ye beko ne yakwa akodi nkomo ara ho sam yesaya awanwa sabia no esi e won finfin mantam wei eye kuku Veronica Jando ne pesua so ni nyina ne sa bayiwa bi ene wadane aboa bi watu se wa ye bayifo obi mpa ya bona hweho amane emunsem nyasoen netie bi yede asede ma cloud internet Ghana open internet ye fast na reliable na bone da form a cloud internet Ghana ne kan fo de ama wo internet yi sa ode ye adwuma wo adwumam ana se fie ana se ba ko na modi tum pasa nante no a ne nyina cloud internet Ghana se fa honsem ebeda no sika kuma bi na oje wo no ama internet ye ano hye ne be ye adwuma be bia ode ye bia no beko yedi amawe no chiri womo digital security locks and CCTV camera installations de ama Tabita clinic so yes prostate mu yarwa hudo nyina fa beda ne anya ho adwuma enfama e ba diabetes so a ye ho adwuma pa ya Bolivia Enterprise yes future life smart food no ye ne ye abadwa so waduane de no ena wo say ye wadru na esaw ye de na bo ama ne ma koye de ma wo so what say back clinic say en kan kire mo say e ba ne stroke a wo mo ye experts aso ye excellent wo ho a ye saw stroke ye de ama hode ne asa ba chen kade no ena ma mi abe awie wo so watena se ye de no ye de nyina enfode nche ba bia se ma mi abe honum ye de ne huhumu kra ene ye say gato yade ne dia mawa obesaw yade hunhumu na wasasaw yade hunamum ama hode ababusia wo mo na ema ye vemu a ewe baabi a wo bia ne yetimi abane ababesomo medi ede na ya bo amale bia bogawie mene ohine ire ma me akua ye bo asia ma na ya ka sa Sompa 93.1 kumase atwafa hase no mo no brekwa na woti enka e wo sunyane ne mpotamo eya Sompa 98.9 enkranza e wo buno epoye mantamo eno so eya Sompa 90.7 Facebook no Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 obetimi akọ YouTube no so no ahwe live ewo ho and also Sompa TV Twitter Sompa TV and also Sompa FM call www.sompaonline.com semni nyina da no ye krukra e de akogwo ntu kwa obetimi akenka bi nso e de afri wa fa yanje brane adagie na ensem ne nkire mu nyina na bosia ye ntimi emfa nan mo abusia fa ye de mo shase ye de afri esika do ketan na abaton pesu asomra sebegani honorable Jogati na tena ye na enra ena sembeka hye nso adom kuma asbeje fie mi yensan dwefo nhye mu so mbeka pa se ora Jogati ne penso a na oyesoafo a no hweketeche hu nsensem so no abai kosensa contract bi se odonfo ya domo a ye frene se sky train no ene na ne namba ho a ena nam yiem no wonoma eba be ye bi won krapompene ntam ne komase abonten so ya mpenimfo twa sika bi a oma edema company no na woso hwe no disa adwuma no a ye se be $2 million bi na abai tabiri ye edema sa company no abisi ne se train ni se 2 ye se mem ye ehonsem akwa bibia ho no ma obusa obi antimi nkyeremu emfa ema wo and I'm so many similar so ja for no yensam jefo nhye mo enra no mo esre mampani na do dan kwa ku for say ja wanza mo ho de esa wokọ na akokotwa ba ma na so wanya ntwa nya de awupieto num ne ade koka wonum ti Ghana ye ne ye si e peskai train na ye de ayadwuma na train na
antuma ma na ne fefan bawin ya hu ne ekoko si ya na ne Ghana sika be $2 million no a ekoko di mu no o se mpedimfo ye nhyehyɛ no mo ekokoje ede eba sa na kyesensem no a wo mo ka ni nyina emrase dwani wo mrase dwa fie ma de hye a ewe sika do kete na baton peso so Honorable Jogati na ne gya no wo mo eso ede egu ne chem na busuanfo mo ne tua se Sompa FM nsem twefo asem ne basa no a ye 50 mu dudu mu ba ba mu wiwe mu a ekokosi ase ansa na se egya ya no pipiripi ye de bebo so bia ye de akwakobo so bi anu ntia no pelman ni ye dubu achetena se a na o ma wiase nyina ache e wade ache bi adwumadie so no one Honorable Jogati din komo ebusa na se Honorable ne koba ne se ni se wo penso na ye railways minister ye so kwasesa contract bi a company bi ye na adwene se wo ba be sky train e wo Ghana se wo ye bi wo kumase na wo ye bi wo nkrapumpirema ntam na mo tabiri be $2 million se mo de ma no akwa na adwuma no so anye amasika no wo de no akanwura ye peno a empe eno o chese se sika no enyo no ministry ho eno mo tue sika ne de ma wunum na e ya traya foforo kra eno mo etabiri se sika no e de ma sa company no a se ja so mo pe e ye sika na chiri kwan a eno an se o mo call Ghana Infrastructure Investment Fund for honum na nke joma kwa sika no e de fro no de woni mo hwe no se we nyina no onim se politics president na wo pa die no a ena nipa bi peso mu gu no ho fi a o ma akwakotam we di abebum sa no. Okay, it's a project and a better Takradi Kumasi, Accra Kumasi, Tema, Pakada, SNA for Kumasi, Paga, ne from Pakada to Paga. It's a project or it's Yako, Abuja, either South Africa, London, to then a 20 projects. The project, it being an other Yakuma there. Yabaye, internal city train, metro line, Kumasi, and a close to Accra. Kumasi is in the Korean, and I check Kosovaka for the so as they were friends, he will be able to come ourselves. Accra in 2017, I'm across South Africa. Because South Africa, investors are very interested in investing in Ghana. Now, Accra, one of the investors all were interested, they will be taking to over Ghana. It's over Ghana. Over Ghana, Accra was over to by 3 weeks. Either was going for food, underground train that would choose you. And there was not for a panel, I know the Danum Nazi, and there was what to bridge to. This year, make us say, Echo, since my Pakistan line, Yaya bridge over water, very 300 kilometers. Echo Western Ridge, Baby is here. Yaya bridge, railway bridge, very 350 meters. It's a bridge or a bridge that can't need bridge here, or that one train offered. Echo to buy a one down the wire. It's the worker of what's over to I end up now one more iron what choosing sky train. That's the only problem. Now it's a bear build, operate and transfer. Build, operate and transfer. And I say in there is Wuska a very project. A project, yeah, you want one number of years as a Juska as a project as I mean. What's it there? Okay, it's 2018 or bed. 1 way you with Juma, what with the training buffer, what number of stations or the stations. What's it as your friend and bear 64 stations. Training, we have 4 lines. We'll share one them in here and we'll back to us. This is our 93.1. We'll to one year. Well, we'll be to one year or fine. On here, as a board, this is how you bend. And a 1 year feasibility study, where study can all the time. Every 2019, work African Development Bank, work on JNP, and if you're better than the yes, concession agreement. Concession agreement I signed as a concession and as a contractor, I'm a contractor. Here, detailed bill of quantities. Table of quantities are or tell detailed drawings that the number one policy or an estimate. And see 1 year from that they are more parliament. So then document never look for parliament and never look for cabinet. I don't want to be saying there detailed drawings doing it. That is me, that's all be that. SPX one of them go do what parliament there and what kind of crap to sending him papa. And see once I phone call with my president and not okay is the question. I don't want Observe for way I am Rasway or woman Rasway Fima this year was Sicado Kitten about on Persuasion Finfi Mantemo, Honorable Jogati Yetin and Canano Wichim say or no contragia or no ecosensa yeno. Company no more cosensa as our contrageno and one crata 7 year honomo na or more eco Ghana Investment
Ghana Infrastructure Investment Fund for honum ne koje se ka nemum enye se bi ono na tena ye no a na oda no se Railways Ministry no na omo tabiri se ka ne de ma no enti se ndi simraso jafo ne ka ama MPP fo ne bi aba be so a on the office politics the president award pedie no a na nipa bi no person mo de ne ma bi ebe fofo no ho eye ne ho fi Yentu asam no so monwra mu ewo kane obi ano oboabo adoma no de ma MPP amanyoko no breya ye kasai wano entity breaker say ya National Lotteries Authority no wotua ano ye rasame ewuku wano so atre se nipa be senku no edu a ye de wano ekogina mu ewo primaries wo MPP amanyoko ni dimo no wo hwe obi ba ko no betimi agina mu na watimi atwedom age tumi ato so ewo mfimpi mienu ene aduonu na abato no wo mem hase no dia na enye obi ase ye raba obia wano nkuto ene obetimi aye bie na ye rasame ewuku ensemu kire no ena wo kire se de wa ye bi da no ena ya yede no agina treno ano wotimi hu se ni mu odu wo se fipi mienu ene wotwe mu e free braye raba wo mia ebedom MPP amanyoko na wo beka ho eye no e yade e free wo be nyina bato bia wo makono wonum edi enkunim wom wonum enya emadodo wo mu nteno se ne e ba se MPP amanyoko na do danko ekufo ado e free dwaso amoma pebi amana besi anamu dia na sen no wa ya enkosi wo bia so Dr. Mahmoud Baumia wono eno mo de ne ba ebetimi aboa wonum. If there is somebody being imposed on the party by the grassroots, is Dr. Baumia. Dr. Baumia is being imposed on the party by the grassroots of the party, not the top of the party. Communal corrals. I mean, party for any mood. No more money. I am a generations in prison. Madaroma, Meko National Youth Organizer. MPP for Adarama, 74% of the vote. Meko National Organizer, almost 89% of the vote. Intimidate from the Safon Money, I never found him. And first one. And you've had the Vice President, Obetina Kunyaso, while many Vice President, armchair Vice President. In fact, he's been one of the most visible Vice Presidents we've ever had. Visible. Well, sounds like one of the most beautiful Vice Presidents we've ever had. Now, Jenny Biano has his own complications. Every generation is credited with a certain responsibility. I will see a Rasamia Uku, Breya Yaka, no, and a penny quantra for your National Lotteries Authority, no, what here and no, and ne ano per mine your duboache, what I say, I will adia champion, my dear, so maybe we are singing national, and now on so a baya, or very some way singing, I know, it's me the go. Now, I was young common, so I hear Rabuache, Jacu, and Rebbe Chemo. Na oye swafa no show meye ya ho ne ho nsensemene omahene ya dubu achetena sia no ma wiase nyina achen e wade ache bia dwumadie so Sompa TV ene Sompa FM so no ye rabo ache ja koso so no e besra omahene wo ne dwumadie no so na ode tu dwa se wa hyase ya wo bonto a e wa santemantema se momo no tua se MPP amanyoko ni ya hoboa e kwa yi opani a obedi party nanim e de wono makọ 2024 elections no na omofie da wono ma no break the 8 no omatimi akwako breki na ntu obo e wa santemantema sei no wo hyehyia etu ahene ene yesi ahene fododo no a edna so ade hunu atu worum anim na ose won ye wo kai delegates no etu ahene ne yesi ahene fo na be kwakoto aba no sei obi wo hono mo enne wo bo mo na so a he wo ya no so mo to aba ma no wi a wonsi wo mu nche bio eye vote no a ya wo pede afiri wo mu nti ena wo ba wo mu nchen no no mo aba be din komo ono no ye obi a abri bia delegacy empo woni omo din komo se dibre ho se dibre ni ho no ogusu anu omo edin komo enti delegates ne hwehwe obi a he nsuo to awie bo mframa na efo omo ebehu no sense obi a won de age se emra wo pa de ansa na waba no aba behwehwe wunum yewura boache agyako The American delegates teach Munya Gidi Sunkubi Ewo Yepa. This is the best Ghana has. Munya DJ Sunkubi Namon Sum Monfamo dear and so a woman said, Mumupi or what a dear the etch and so no pre. I said, a more domestic, a chichidia obedi so inside. But Monko Sum Mumrebeba. Dear Atosumi, no more in now kind some Muku Busia. Muku Obia. Obekura party no ama na gina yie ama ye di ewini power akobuma yemma ye ninna ho na yempo obi a obetime di asem no akọ because you see the messenger is as credible say a good message now there's a credibility issue with the messenger obi enti ti mesrem wanya say mo po obi a obegina brain aka no kura kire mo e wotima e wa
hu brasia oni mo beye adwuma ene mo pa boche jako ho enyi Observe your rapache ejako yemre bi etwem wo sofo a no show my Ghana ya ho ne ne ho nsensem so se de wosre NPP amanyoko no etu ahene ne yesi ahene fo so mo emfatumi ma no na oni party nanim no for mo 2024 elections no na omunya ne mu gidi a ono ene obi a obetima break 8 no e de amoso no kogo NPP amanyoko no Penny Quantra for Bedi Echeya Wada Petroleum Hub Development Corporation no Ori Retima Boache one also at the footso aquama mebunu nyina ne titru ene one ma bay one so a water sharing institutions anymore so one share one montre ya hodo ya wo trɛkrata wa bla wa wie suku na wo akɔpɛ adwuma no wode ekona ensɛmfo bi otwitwa ne ntientia no ɛya wonyi firi mu wonfa ensɛmu emu oduo ensɛmu a ɛho tie na wonom entimi ɛmfa nkɔpɛ adwuma na no ne betimi aboa wonom ama empanyimfo ko a wonom so no ɛhwehwɛ so ɔbɛma wonom adwuma no etimi ato wonom akoma so ama wagya adwuma biara wo mu atimi ɛde ama ɛmɛbuni nana tema boache ɛdansɛm wese nyina ɛdi ɛwɔ Amstead ɛyɛ sukuu ne mu Kumasi campus ɛwɔ abra na wonom so no ɛnsa no dwuma tetie bi na wonom so ɛpa ho ntoma ɛde dwuma nam so ntino ɔwesa na no mu nsɛm adi ɛde kyerɛɛ generally na make us about diligence say ya obeka ni ya obebi anu be hwe ni yi say obe ne kwan so say be ya chebato bia emmemu e say no say be nyina obi ani adaje e na nipa bebre so ehia moa say obi fa okra na say o na je say obetene say wa na obetrechew obetrew e bia program say obeye ejuma advice ni ade a nipa no say be wabo pa but be hu say mpempi ni menua no monketwa no ya na I am intimate with I go na your many so sense to say be almost taking yama be for granted because only obi kasa obi sending a message obi to me send a message or say WhatsApp what's send me WhatsApp now WhatsApp no say me fine now where there it's just na person me nua mon ketwa no hu say e ne man kitin say na say be ye mpanyifo na ye do machi no o mo hwe enipa ne do so it is how person distinguish wo ho person wo dance so na ehu say oh wo de wo hu ni wo ye diligence wo hu sabe wo dwuma eso eni a sani marketing no say wo try wo be try wo de ni die ni obuo ebe ma de ni obuo se no on kasa se de sabe wenya wo tipen bia woni ne bon komo isa se nipa no America kra na wenya no ne bon komo no e bia na oni nipa pii na e kasa ena e bi e friend pet peeve obi ho bi ketewa bi na mama ne bu afa na enehi se be ya nipa no so no se oboa wo hu se bia o so no mabo ho modin a we ye de wo meet ne halfway it's not the top abomu no the person bi nua ketewa no esua ne se nipa ne doso na se be ya enso mai wo mama so ne be hwen no ne ma kitin se na wasa wo ani ko ho Abusia dia okasa ye eye Ori Tema Boache dodo na friend na Tema Boache na wono so so de afutu e kwama ye ne panyimu te se no koye WhatsApp na WhatsApp ne honya sa no na o ye de wadwuma na wo pe Abusia na no si ya pe na national coordinator e de Mates con metre MPP mabunu koya wonom so e water sharing institutions ni mu bi no na wonom fa de wo no e wo Amstead ni mu no e ye Ishmael Hamidu wono so ene central for bonkomo e tre enema hodo bi e wasa wonom timi ye na wonom etimi twe dom e de ba eko ni mu ehwe party di mu a bibia ye almost centralized nemum na ehu ne sese ye hye Nasara edi ladies wing ni mu kena ebe boya ama se mobilization anasa yentinsin mountain so nkoya adwuma moa test corner eye wings we na ehye mu kena ebe boya nemum ye hwe over the years our wings na ye say almost dormant nti ene dwumadi ye de buy say de bi ebe hye emu kena na yenso ye free hokwa omo di akire no suti betoa so say ya Nasara ne ladies wing ne ye vibrant no ni nyina ye Tesco ni ye Tesco na chi ne youth wing na go into the party hierarchy up there itself but my you share ni mu after this inauguration ne say obi o ho a oye oba obi nso belong to the Nasara wing but as a ohu ne say oka party no ho papa nemum die ye bema abre bia omote se Tescon giduma bia ebema o maka ben Tescon no na politics so die yes it's all about numbers it's a numbers so it me maintaining na going forward no
You find say wings that me mobilization we. The central part no so ye na yet me mobilize ka ho a e be my numbers na membership drive na aye dadwene no atimi a promote no. Akente na Piamenka University of Skills, Training and Entrepreneurial Development here Trinity Akano Amstead no Tescom Ekoya no ewom no wono panyi pa ya wototo niema edema wonom Ishmael Hamidu wono ne kasa ne ekokotie yi abuzafo yanko ma no so ne ani opane Christian Techija na nkodi nkomo ne nyina eye oba pani bi anaso opani bi a wabene efa eye chesesika ho dwadie ene economy ne ho nsensem wabene mu pa ya osaso di pa wo eye Stanford University a our United States of America ena odin susu ba se Ghana ade bi a ya hyase a ye se ye tamomai Ghana ye godi na yede akwaje wayere wabre wose bia yesesa ne sika na yede kokoto eye wayere no asese yasesam si yede gold ayeye wo no yede ko na yede akwaje wayere no wose eyade bia ehu ye oso man no ye hwe ne ye pa ni papa mu a wose ye hyase ne yesesa yensa na yesesa eye gold no ede ko sikam ne mum si yede be akwaje wayere no a yede akwaje na eno ne ye kwa ama no so ne ne opene Christian Techijan akwaje ho nkomo ne yebusa se ni hu a eye no etese pa opanoti yanka bia yi ye mo hamu akwaba Ayosiminia majima di sa ho ye nyame adome ho ye pa ye de radia se na se ye gold isi ye sesa ye gold na bia ye hu se ye nuanom alatafo wom no mo wo wayere pa ne duduom na ebia ye de gold ne kosem nso mo nyi gold mo de gold ne mo nhyeda ne bi na mo ma ye oye no a mo no abu muso no a se nkanya bone ehu ho medasi bebre macha ne telefone nyina awie wo hwe sa adwumadi na anka ye simple transaction wo hwe dollar na eno ye on the world market currency a ye nyina ye didwa no ehonsem se edu ba bia na akwa ye den ebia Ghana for APB, Nigeria APB, Botswana APB, all other countries APB. Enti obi ani di akire no emanebo no ekosoro. Ayete se yemfa ne se market edwa ye maame nom ebia tools okon tools dwa so a da niema no beba bebre no nebo no ekofom because maame ama wo bi sister cruise nso wo bi nti nipa no bebedu na okoma maame ama ho na nebo ye den a ene obeku sister cruise so no akwa akoto nti maame ama bete nebo no so no edi ama no na tools bo no na akofom ewo market no so no na se ekoba ne se ebi maame ama nkwa ne won tools ni bi ewo dwa no so dia woni baby fufu bi a bitima kwa akwaje ni ma na oda se ball no ne hope na obeko nti ebasa emantus no ne bo eyedin the same way ena sa dollar trading no so akwa akoye Ghana epe Nigeria epe aman nyina so pe nti ukọ so ukọ akwa akwaje dollar no bi akwa akwa oni ma na afi ne bo no ekoso because obi ani di akire na ekokoba ne se ebia Ghana ne Nigeria na ye wo gold na gold no ya share value ni be $100,000 na $100,000 interest Nigeria be come no so akwa se ene me kwa pe dollar e dia baba be tua wo ka e bia okọ eso dada kra no wo maaye yanso ye pe sikai e dia yade ye pe sikai e dia kwa fa oil na yanso ye behia ama ye cars etima movie no ene yan value yan dollar gold na nka wo betua dollar na yen hu sei bia $100,000 enti ne men konko hwehwe dollar emfa ma na ma ne bo na kwa akoye din enti won so hwe oil no na ma me $100,000 worth na men so menfa enkoma me mindful enti it's a simple transaction na ten bia no we want to avoid dealing in the dollar ma menhwe ma menka asem ye ka BRICS nations Brazil, Russia, India, China, and South Africa. We are among Numa, they contribute to about 40% of the world's total population. Some my way, I saw or more to or more kwano or more $5 any trading. Some announcements non crab bar no. Yen na ye hunde we $1 no ACL so far. The fact says I'm in Numi, to or more nyadi on be use dollar in their trading on one kasa be trade among themselves not without the dollar no has been suffering from a lot of devaluation enti sa pepe na
ebia Ghana ne Nigeria man no ye nurse bebree sa say ebetima affect niema bebree enti so far as amanfo enkonkohia dollar no de enya dia dollar no ne bo no ebekosoro bebree nti is a temple transaction aban no try say obeye na ebema dollar no availability sa amanfo hwehwe bebree na eno nso dollar no akosoro no ebebree. Let me be quick to add say ade bia nso no your advantages and disadvantages into wo ye any projector we ye cost benefit analysis na wo hu say path we am mefa no ebeboa bia disadvantages no ka say wo we any advantages no na fe wetin decide say meko A or B based on say advantages no also see disadvantages. One disadvantage and say Ghana ye kokoton niema ye wo yen current account no ye no store account Bank of Ghana na e hold ma yen enti nanka ye kokoton gold na sales proceeds no ye dollar no ye de beto yen current account mu na edia ye kwakoto oil na nanka ye kwakop pesa dollar no e de kwakoto sa oil no sa transaction we na ya ye yen use dollar no it means say yen current account no ye nya dollar mama metum enti edia man bi kwakoya analysis ana wo ya assessment wo se wo kwakope bi abosia na wo ya analysis ahu say ebia Ghana mine dollar do sen na ebia bosome etimi fan account mu a eno no de wunya sa record of it because one and dollar no you were able to do the transaction directly yem fire ma me mu a mo market okoban so okwakoye adwuma ye se wo turnover e wo form turnover no ye pese chese wo niam a obeton nyina no fafa account no mu na bank no hu wo strength ankasa se udwuma di a wudi nyina no bosome no sika dodo sen na fa account mu enti se bia woton niam na wanfa nyina ankofa bank na utia suppliers direct cash na wanya na wanfa ankofa bank na utia suppliers direct wo de woni se wo ye adwuma na nso eduru se bia wo kwa akopɛ bosia na obeka se wo turnover na e wo form enti obetima aka ne se sa practice no there are disadvantages ba ko na medical aboso e dia kirewi but we cost benefit analysis na in the long run no e better say wo de wo commodity no obekwa akwa trade without dealing in the dollar eno ebema dollar no akosoro na openi janie ade ba akoso so amanfo keke kan so yese bebi a Ghana gina sisi no so ahwe a asa America fo no mahu se wiase nyina edwane e de free omo dollar no ho oman bia pese ono so se me kuta misidia na me ba wo America ho no ma ba beto ade na ase chenchenche na me nsesa nko usikam na wo de ma usika ne nya hoden wo de wo ba beto ade afrim ho a wo nsesa emfa masidi mu a ese ase amanfo o ma usa amama ni dwane de free omo dollar no ho ebi ne breaks asem a wo kan yi enti ono professor we a wo kasa asem we dodo na fi se wono so de be protect ne na ban ene ne man enti no okay kasa se gold for oil no muwa na ehu ena sa ne ma fi se bebre na fi se uko developed countries into say UK no near there omo japade no musika dodo no a omo store in gold it is a Ghana yesusu ahunyansa na yese yenye no ma mo musika no nkosoro na yesusu de ko gold a na mo be kase enye unza brofra se be to da no ma fa se be yadwene mu ha namboa yo medasepa osha geopolitics there sometimes it is quite interesting mind bia person protecting the interest in diplomacy no bia woni interest or person protected and indirectly no we no person kire say sign come back to dollar trading no dollar trading no we are no so onye sika kese e di free na money currency no so etimi nya ahode nti enye me nwanwa say tasem na wo ka no onye Ghanaian citizen na we American citizen na or try as much as possible so betimi ono so be bone currency no ho ban obi a woni interest sanka Ghana ni so be a professor e wo ho na nkono so e kasa kono betima ma advantages obey research etimatiri mu advantages e wo say you betima yes gold for oil deal no you betima it is all about personal interest say be na betima protect ono so ni nation and any currency yo opere Christian Tachijani ya wasia awia bibia ni susu ebesa ba onche bi onyame nhira opa abzan for penny Christian Tachijan na ye koye ene na kokodi nkomo no area prime so breakfast na ebusia wasugu so awutie wa Sompa 93.2 kuma sebre kona sunyane eya Sompa 98.9
and Kranza ewa bropo ye mantamo and also aya Sompa 90.7 yera and semfo from one ye ba Sante Mantama senom Bantama sub metro and ya kwakodru na abrepo broni krom eyo kro ye no so ehye hobie sabe ya ka said de wonom so won ye nye omopa ni nyina no ene se enso ho akwatwe e de ama adehye nam so nte no ama adwuma ye nyina aye basa wo sika se nyina da atoto ape enam enso na ho akwatwe e de ama wonom no ya wo kira setina mu dwumadi ahodo nyina no etimi asai wonom na wono bi ene Sompa ka se twetwe nkwamo no e na wonom e kire se bia ya no wonya enso de fre no be sabosome miensani e wona sei na eye well na se bula ahodo e na enne de wonom etimi kwasesa na no kura no Santia bo na nya asem ke 20 no Ghana Water Company Limited for se wonum nim na wo mu si wo pa wonum no wo de pemi akasa be bosome miensan yensuo ema eda e bi ombe o ma agense bi e be ba ya anadwo dasuom ebe se bi adonko no dumi no mienu ene bi a na ensuo no abakakra eso no kura no kokko bi ensuo na wo flat ma wo soro no nya ensuo no wo honom ise bi a pipe ebo abonten na sa na dwobre no e bi a benya bi ensuo no ensam na ha yen no kwasem nyankopon anim nie bosome soso so a omo nkase bi a yemfa munya nsuo ntie no ntie nhwese yemre mu be mantene so ya ne de mbe abrem bill ni de omo de ba na emum nsuo ni de emba for the past 3 months cranny ebura na yekwasa bill no so de edru ho no mantene so ya na omo de aba ya se ebura san pipe no so obenya bi cramp na anadwo be 1 to 2 na abaka krebi eno ano no e maybe o daytime credit wunya nsuo amaba amo nka hwe mfa ho eno ansam de bill no time no so ya no de bill na ba afansi na ante bre ni akwachi ni akwatwetwe ebura no kreto da na akwa na omo ebura no ye omo de nso ukwo nsuo no ba akomienu ana omo buafu senye so omo nsuo ebura na ebesa enya akwa ne nkam se ebura nso kra yetimi twetwe manesa wa hwe abre pobro ni krom for monka fra na me kra me se na no fiada ye yaw Robert sumi oba bele wa na me de ebu nso free baby koso a me he yaw ezeso me foni ubedwi kwan a na madua fra ye pipe ahoma nyina tete no e na oba bele wa me sunso de twa kwan mu na me sa de fra bro sam na nyina kra me yo na me tete ayo ka fra ti o mo hwe no me no mbe ye anye ye so ni bu kwa sa ye wi a eso no sum na ye de ye ni amafo black kese ni bi na de asa en no mbe ya anye ye ne me hu se o mo ne do mo nyama ne nye ye na ye nya nsuo krampon fa ne de o ma ba o mo ye o hu ba no mbe ye so asa ye eso ni bu kwa so side be kan ye bills ho am ye chi en so kra ni day bende na ebu oguni ye so o mo be faka on be check ya mamo be check ni nyina mamo say light pole no a street light na mfa metem so o mo sese ne maye no awza for e twa kase na so mamo ye guso de mo asante bantama se ne mfa mo nko offense so south abaton pesia so na ntiti abato so mpa fam nsem dwa pono tu fro no mo kire se ye so mo ya asabia bi a adehye wo eye wawase enkasesu tese nkronkro be se dude ye wo pom ho no mo de ejasa chips compound eno no mani da so oba be wo a eye hwa chese uti na bedwa wo a eye hwa akwada na be fia ehwa no mo do no mo ekọ na yese mpan o mpaya je hospital na boso a abusia pani bebra wo de bra tv no so na be hwani so ade wo yes yegu hospital no wo yes ye twenka na ko no nyina mpan no awe wo mu sili nyina mpan no awe che so mawia makase dan na mu no a esi wo no mpan ne besa awe aguso na ne ebesi na nyesi awe na nurse ne bia wo ye adwuma wa ya sabia ho no mo e de arehosem sei to ye nim anom challenge wa ha kese pa na ye bat na ma beje dan na boso no ama sent no tomuti efi na ma kwa aguso na ama ote hanom a untime nya adwuma na rooms na wa ha no so ma ba be invade ni 90 den so obeda ha na hanom no so akoye village na distance na efi he kokrom no so aya amuhia ya hwehwe enwumre no ti ama na be challenge kese pa because untimi nda ha na nipa no so yare enwumre se ufi offense eba ansa na wetima behwe no enwumre sa no so on se risk anti
challenge pa necessary nurses mienu na wa ha midwife back and community nurse back yeah they are causing nka yempe nipa ni bi nka ho but obekọ bia so ayese we say ni bia ya understaff as a nurses any honum nti omuntimi nyi bi mfi other facilities ni ensign farm yeah hanum odumfo bi bedum ye we solar panel ibi and it me the power fridge bye anche bia na ese Tell me, say they obey you vaccine beer, just all cost on or bonsia. I was going to weigh a nurse in Abia or ye Juma a war fain so south abonten so saya sabia yeka once me chips compound wa adishia war and casasu and a wasino munina. Ayasabia no money daso and to say Ubina no hobe kabia. Ayasabia no mutu America de no corner umpine ajia yasabiana boswa or marumunia menina. Ceiling na one more area. Now assemblyman or one patemon Yera Ibrahim so and then some Jeffrey Dinkoma watch say na bankrat penny Yera Kingsley appear was it the bio cobona maniana papa so obubu yaguna sum no one my and I'm pine so bria no more hospital no. Ya die tiniba na de wo hwe wo no agya wo ha akoda kurom anaje ya de ba ha ne beso mu ana ade achi ana na jini nsuo to ade achi anopo bi ade be de wafa okwan ye ni so aba be he nti se ye de ho asema kwa akoda e municipality executive se obimra me dan mu sisi ma na empa nintintu yeja yenka se bo apayo de o se ahoade nya mai obeba be nti esire nyame mpa ye ma ne se nyame ba ma no ho ahoade ni tumi na omuatimi aba be ya mai senso se asuti bi no mo de twe de ai be sire mo se omungu mai na mu ade ma ye school dan no enye papa mai rufi ni na se ensi oto a school for ni ntimi ntana mu nsua de na dan no so no community na ho ade no mo de twa bricks na te bricks no mo hihye nti dan na siwa che kakra ama bricks na ho ade ko fo nsi oto sa last year dan no fa ba bi bubu ama me be ho asem kwa dan municipality ma o ye se o ba be boa nti otu nipa mo mbe he ama ya hwe kwan ya boani nyama e be to sa Abzafonti we asambere man your war and patam hono money yete se wo cheche nsem de kire ne se yeka ne se ye no wakwa koboni DC amane DC de ne echina ene sa eno musisi ho a omo chips compound ba ko pe ya eno na de se wo amanin ene ne patam nyina omo ekokremu na mpan apan dankwa wia eno mo we edekono Ebusia fe yenkwa homa no so na yawo enso ejina so na enkra ya abeto ya pro so ekire se mebru ye mo tontokrom ekro ba akoye no so ewo Amasia South Mesimo Asante Mantama se no no ejemu ekire se wonom ne matwemefo bi e de abo ani ni nyina no eye galamse hu sensem sen ena asem no esiti na yawo timi kan mo ha o ani amenia na yawo ho ye de nyame adom Edi anasi ewo tontokrom ya yese metro mefo bi ni aprosifo bi ni mebru no edi aka yiri so wo hwe yedi kai madam ate sompa mo chese mo o mai na kasa na ye woman se ye son omo ye mu ateme omo pre mo baba ye mai ewo ye ma tontokrom ana omo mo ba fuode aye wa hade chefe e honta e ba kokora enye ba ko enye minu ana enye niensa atwasom prebibre chefe yiche hu abisa enye ye na de wo mun se community no pre eye community mining the pacha ultimate kan de yo ye play a community mining na community mining na ye play no na ye usa tu a ibuso na asanko nyan sasa se korona no amuso mu se amu present amuso e ye mine na asase sasa ada korom wo free asase no so a meka se wo pa ekuro no se wo na nti a wo nya 1 minute na wo wura kruja na asase ya sasa na de e da korom nti ye pen community mining say ye de ye na no no
yanso yansabako yano eno ena sankofuo na omo na mo tio mabulo chire no oma be fa yen Ghana fo ma so mo so sansan tie so sa ena soja fo anya soja e police na je chat okransa fe di yen ko for body guys ye mebu no e me yam di omo pe eno na mo ba na mo say mebu no shi na ka mo ko di e mo ku na mi hu soja ni na wako soja CCP anase wako work from state na okuta compassion and the menkan so de wo mo so de mo pedia o mati tu papa kama mimi gani nya ya go wa hati ji ya ni ya mere wa yo opra na ba wane na mai ya ni kan se brand ti na ya ko ke mo mo ko na mo pasa na ana mo tutu ya yenim kwa ba ya amuri suwa maka na mo ko na class ma kuma ko en son ana mo de ba na ka ba ko ye ni papia ni jaba ni ni yenina ye tie so na ye weapons ma it was full of weapons ana mo de ba ye but mo say yenina no ye ko se ni omo nko yenina ne dia that was the point that who dream come back to and I'm going to car and the coin. It's not your I am money company bang and almost so say be one of fast amateur many plus if we bowie. And let's say yes to say a bank first or help police you go on cover uncle a sample money or a sample money company. Your house and on the buy. And then a bank car say you soldier car, and then a police car, a mobile in an almost a sample buying company in a car and a mobile. Maybe this Obia one card. O share your Facebook video or the Maya ya. As a trouble bug how rough for Sam, yes, and can will be and plow will be no be answer swim free moon. The woman said, about don't issue to put your woman and win or more to the pastor. Yeah, one I say, what I say, idea. The engine issue for the most, the young program was the engine, then you will. If you want a twin there, almost Tony Amope. Almost Tony Amope. Now, police for mobile, a million look pet, and the free card no see from. And now, so that for one so mobile, you know. There's no way say so near who cover this career will say na bad to cry mama me who say there would be ayo kojo anasa kwabana meaning say ya sankofo na na ase se bi no mun tade ipugu chere say dia mo so ye den asoja fo so wan nti ba mo ba ni ye obi an wanka bet yen tia e say ma company no ene ba bi an mo wo say mo ba ba ye na mo ko ye man son kan I say a chrome what is saying a what Joe. Now, process for me, now so much see from the some don't woman. One dear, that police for a dear, and that could pen on your back. One more year, who get ya, now to the baby, I didn't say, yeah, no more. I knew one, you knew one. One, that as much of twice. Almost say, almost yeah, and near met to my one on chin or mobile, and name. Yen na central phobia mo kan ho mobile. Na what you say here ka say? Oh, so far had ye yan ye hajo. Boa de aka na no fama yanwum na be sa ba won chen biem why? Abusiafo na yaw na ede ensem nkyeremu efri tonto kromia no wo Amasia South Mesimo ede ebreye no. Abusiafo ye nto aso na ye mfam nkomra sebeje fie mu na mrasebeje fie mu aye kɔ no na wiei entete abeto so mpefem nsem twefa pronso kyese mrasebejafo adwuma na wo so mo kokɔ ye no NDC mrasebejafo no anko adwuma ne adaya wo mo ese omunua Honorable James Jechikwesini a wo ye mrasebejani wo mrasebeje fie mu adehia e wo ase no for bottom pesua so ene wo
sa kokoto na se no medical candidate no se abribia NDC MPB wo wasem wo koto a ye be fra asem no wo mo NDC mrasebejafo no dia no ma bakra ni wo no mo a obesi mrasebejafie mo nyina e be kokoto no ma kwa akota na chintie ne adwuma na wo so mo kokoye no wo ma ankwa adwuma mo nyina akwa gugu koto no mo na yenko no no abu jo se usu mrasebejani wo mrasebejafie ma desia e wa asante be kwa abato mpesua so a okom mrasebejafie mu a mrasebejano so achia mehene abedi chi wona ne dikene wona na tie adwam emro mo kwa adwuma NDC mrasebejafo no ama nsemo de tudwa yenkuti na fe yensa enkodo mo nkohwe de ekoso pa. The suggestion is that we'll rather start with the Minister of Agri while we wait on him. Very well. So I will go to question number 874. Minister for Agri, you may take your seat. Question number 874 is in the name of the honorable member for South Dai, Mr. Roxon Nelson Eche Kwame Dafiamapa. The honorable member is not in the house. I'll proceed. Question number 876 is the name of the honorable member for honorable member for Sege, Mr. Christian Kolete Odutai is not in the house. I'll proceed. Question number 943. It's asked by the honorable member for Pristia Hunibali, Mr. Robert Wisdom Kujo is not in the house. I'll move on. Question number 1405 is asked by the honorable member for Old Tafo, Mr. Vincent Epko Asafua. Yes, you ask your question. Mr. President, we are the Parliament of this Republic cannot wait for them. And hence, as often been the practice, we want to appeal to you that the answers to these questions be published, except for question 1405, which stands in the name of the Honorable Vincent. For Speaker Theory. Please have taken note of your consent, but I wish that we go through them one by one. We call the question, the person who has the question is absent. The table office will record that the person who has the question is absent. Observe for way I am Rasveje Fiemo Chiamehena Bedi Chira Wudikai, Honorable Joe Osewu, so I don't know, friend say you wise near 10 and Cano, or South Siam Rasvejania, or Rasveje Fiema de Shewa, Asantebequai, Abaton Precious Sunina, Ne Juma. Na wose am Rasvejane ye no or more etching so me do baby najas akwa MPP for no kwa and so need da kwan say minister oheka yo ho nsensem Rasveja na samano so womra na ne enti abafa stock for wo mo amanfo amo mo nuane amom de ama secondary schools na wo so muti omoka no mo enti sika no wabra education minister so chese odi sika akwa akoma wunum education minister so edutwum ye hweso obekọ ho na finance minister so no kenufriata wo ma Sama ministers miense nyina so momra no meyi nsema no ne and this Rasvejafo no so anko adwuma no abusua ye hwese ye be call Rasvejafie mo no mo na ye nuaba na ye ne na kwakodi nkomanenka ye busa senti premutu ye ya kwakobo donku isitele ya wo moma ya na ebusia yentwa simra odi yentwa simra na ebia yemra na ahoma na tutum ne akom Rasvejafie makwa busa sitele ya and this Rasvejafo no anopa no a de besia wiei wo mo emai yenkomre. Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say jumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha o providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so the mouth say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and you hamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo demo ani
speed ne deɛ ɛso ni sɛ so ɛso bi mba Ghana hada simple wonya how bia you provided 24-hour support demand ye mrantie no wo frɛ ya ne aduru hɔ dadaada or how bia sane atie bia ya so no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope cha kwan a top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet, the future can't wait. Sompa FM. Hallelujah, God's wonderful people. Liberty Conference is here again. Omanyini Awe Dubuache presents Liberty Conference 2023, July edition. DAP, Let My Light Shine. Liberty Conference is a powerful move of God through his manservant Omanyini Awe Dubuache, which is birthing them founding testimonies and changing lives to the glory of God. Liberty Conference is happening on Saturday, the 29th of July at exactly 8 a.m. Venue, Maranatha Evangelistic Ministries, Edum Harper Road. Come and listen to the anointed vessel of God on Omanyini Edubuache as he ministers on the subject, Let My Light Shine. Ministering in song, Dinah Entry Hamilton, Kwame Jedu, and Efe Grace. Come with great expectation, for the Lord is our help. Liberty Conference, a place of unlimited possibilities. Abusiafo ebedam wase yeto asem no so ede amamo ne yetu ede ye ni akyereme wo efifi mantem kokwa vertical jandon impesua so no dache wono na ekoye mrahye badwane di ama de hye wo na gwomo mampon kro ne mutitiru ye kuku anadamfo bremo pa ho no wote ho ne yedri wodi akọ Facebook no so Sompa 93.1 ana Sompa TV Ghana na kwahwe ababa wa bi a oyedu mfihia be se aduonu 20 years ene ne wo na yede nyanya agu ne komu ni nyina ne se se woda na bayibua ena wo tu fa wo kwa na yabo ma sister bi wo ho yese wo sole wo no kura na do jump yes na ne ete no hiri bam ene wo bi fie bi a wo si ache se wo nwie yemu no okogu ye yegya ne nte yese woda so wo empanyimfo enseme wo ho yama ni boni ye wo ton credit ma ye Eric anai owa homa no so Eric otimenka ma Eric yajanenti na wiese se baba wano da so ohemfo ne nsem na de asem na wonom so e ka ne sese de akere no na kwani ade o ke tanti simping ha na abu point me sa kintu mi ka se ni se ti no mpanyinfo etonsa Eric otimenka hello Hello, Henry. Maybe I want that every word, Pastor, what to my wife. Hello, is your technical? Aha, I'm Patroyan Casa. Aha, and you send an mecano. You can paint science and be na pussy for Bemukrana. A quay who some assassins now pussy punch that inform home for the movie debris. I had him for a more woman for and no gumwa eat. Abasom peso so no mo ahwe nso etimi eden nsem no abakoda mpinfo a omunim honhom nsem ntene no ade ababawa nimfi no ondim bro eduonu America to ondim bro eduasa no oda so ewo ahemfo a omo ewo gomu amampon nsem omo hwe na ade atumi ba ohene dodo amene omudi nkumo munim nsem no abayo no better sem na ntimi mo ni din enkyere de bisuo potia na te bisuo potia ofim ne mo motinya kata ofri winiba ya eno wo mfimfi mante mo han memo no dodo omunim honhom nsem kyerema abayo na kama tomato no nu mesanse obaye no anoma na obaye nam so no dane nta abayo na ehunu no na yemi ba ku itudane ema ekawo no na enam se oye se o kan bebi ofiri no ododo omunim honhom nsem kyerema omo ahwe atuna no ne sa afinti beto samara hanom no on shada intimi mo ndi on tin kasa biu bra o chere bebi ofiri no on tin kasa biu wa eni no hwe ama omo hwe se honhom nyoma bia betunya akoso hen popra
ono e bo mu amampo ahwe enso aka se wo mse nsem ne bae no ene abom hu ye pa abo ne pisa kan se obekuro na bakote mu a bibisa enhyeda ntofom e okuro mu won ne sa so nto mehwe na ense dia wo so mo hwe di bufom yi apaye e ma nanano mu ana himpo dudu omo wono no omo so ekiri omo sa omo na ehu bia na se nyome bi be fechira ba no e de baba na eno so eti afa for that day but semra no no ediane ko e fe ediane ade abai wa no enam so ntini enkasa ntini ye nyoma no ade ediane kwa no mpefo ntini ya tan se dodo na ehu bua abom mu abai wa no wo no mo hwe so ombe timi atui na poti sponsor hwe so ombe tutu e yeti mu fo ano no omo nya enyoma eno se fata se na bi o ye ni eni woti wa kamo bi anfa ne ntanka ko kan abai wa no na bi eti akoyi Eric Fadi nyina sha daka mu de aka kire nyame ya adom anwume no sia bra mi di esi abesa toa ne ya gine nyina wai amusia for ya mani boni Eric anan ababa o so akwaje 50 Ghana cedis we de ne mu odupa o eso de kwa kokom obi contract awaje no na no ma na ebisi ada na wodane anoma no mantwa na se wodane ni pawie na o mu twa ayi yaw yan twa so kuku akrom no ho na nse we so tinyu so e fa asa me nkora be rubber hair ni bi sa ni tinyu sa na o tinyu tie fula ni fo tinyu ni bi ni se ntia na nse abefo aba mo ho nye fe kura fire burn you fire burn you na nse abefo aba mo ho nye fe kura we dey ho fe abefo bi no so ma abefo bi so o ma sacha o mu tu bi mama no so o ma for Cloud Internet Ghana for say open internet papa or the baya juma or baby bia Cloud Internet Ghana for the account for the amawo a ban CCTV camera installations in mo yering in be and a digital security locks so no what mo ABA or tech top high honwa abrosai no kuma uma bank womna a opposite Love FM the one year war friend 0244 6019 0244 601933 Tabita Clinic some can trust a prostate mo ya de abusianko baby amema de ya de anu no ye kuyempa e prostate no nti wadi 40 45 50 hono mo kono a hyase na bemben Tabita Clinic ne show prostate na ema e ba na diabetes so a say e type 1 eno de enkwada ni nyina e se enkwada wo madidie nu omonnom ye makwa man kwada ni nkonkodidi agro odidi ya ne na ya kanatim computer ho ya kanatim phone ho ne kurekura ne sa enti bon se si cheni gina kwada ni mo na akwa kugya ne ya de diabetes akwada kete ni nyina Tabita Clinic for se for ho djuma beda wunum no monye emfama diabetes na say type 1 type 2 type 3 just dia ye bia for ho djuma beda wunum no monye emfama kuma say ye wo sofla alignment wa fro sofla interchange no a odo ani che patase ne ho no mo ena nkran so ye o madina takra de ene sunya so ye o ho no mo fryen 0260 196219 0260 196219 ya Bolivia Enterprise and the Future Life Smart Food abega so Future Life was a men control say obanku no bedi odi ehu no bedi owache no bedi omo no bedi wampesi ni di na ya na udi a enuane nu a ya na nipadua ne hia no nyene nyina na wo wabetie nim nyene nyina na wo fufu nim nyene nyina na wo dokno no mu nyene nyina na wo mu no mu enu nti na obehia Future Life aduane no waduane a wodie no na wo sɛ ye waduro na ye nipadua ne madwuma na de bia hode eba enu nti na me kan fode ama wo no ya Bolivia Enterprise one de abedwa so ye Osofly alignment no a ye papa Bolaji multi home store so opposite wa ene ye wo ene kopo achi ni nkomo 0246 010150 0246 010150 so what's about clinic some control say about stroke pa yene ye saw ya de amo asasi udadam ye saw ya de ama hode na bache kane no ye saw ya de amo ye feche kane no yente say ya nomfo bi a wo se wa saw stroke ya de na nsu ntimi nante wa saw stroke ya de na nsu ntimi nkasa wa saw stroke ya de na nsu da so adadam chia na wo chia abusia so west heba clinic ye fro say stroke no de aye obi a fa beda ne enye ho adwuma mfama oba ne pema mo pa wo cancer some bema sebe impreduas a ho bantam oh obemu achekwam amwotimi de dendende no awo mremremre nim amoba na timi agye ho to talalash na gese nyina eye ni je nko oh Shim School Dancing and abarekese from 024328
2629 0243282629 tamaso ye kom ena ma mi abe wo se de ni nyina fa beda no empo yade ne ya to ma hunhumu a wo se fa bra na ma mi abe se yade nti se de a woti abe din a no dwane de afiri ne paduanum he fa brodo wo beyi wa bra won fa se kanka wo etro oyi wa bra won fa se kanka wo oba ubu sai se dan koye 2-3 days na atwanom prostate cancer sickle cell yade no akoda no ibi apiefie honum ibi so ye nso ba ibi so ye bosom ba wo de yade no hunhum ne atode amawa fabra ma me abe honum no ntutu yade no mfiri padua no ma o ta no so patrapa news agency hwa ene ni nkomo 0243 3453 92 0243 3453 obusia kase no wasi ye sorry ama eye Sompa komo baba be sum atwaso ene no ye di free eye nkransa ho yo enti ye ko sisia na sof ma mene ne dom na sum no mo atwaso ye ne sum awie na ya bo malivia boga awie mene ohine ire ma me akwa ye bo asia ma ye rasante ye bo Benedict ye fast dama no ye semfo panyi kuko Veronica Jando akosia so mo ni news screen nyina no ye da wonu mu asema me wata ya Grace wono so ehwe ye twa fa social media handles ni nyina so akwanya kwabro no ma obumpa wono so ewo Sompa sunyane ene nkranza fo nyina da we salute you for your help yes sorry so wahini ni ode Sompa komo eto aso Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wono etia kwa na